این نشان و جایزه ها که شما اینجا میبینید بیننده عزیز، این محصول دسترنج دستپروران مؤسسه دولتی مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی اوید به نمودهای یک حربه می باشد که امروز در قصر ورزش اتفاقهای کسبه کارمندان ساحه معارف و علم جمهوری تاجیکستان نتیجه گیری از یک سال فعالیت مؤسسه مذکور است. واقعا نقش مکتب های ورزشی در رشد و پیشبرد ساحه خیلی مهم است. در صورت برنامه های مشخص روی دست گرفته شوند. تا جای ما اطلاع پیدا کردیم سال 2024 برای مؤسسه مذکور سال خیلی پربرار بود. گواه گفتگوهای ما همین نشان و جایزه ها است. البته معلومات بیشتر را ما در رفت برنامه با شما پیشنهاد میکنیم. مؤسسه دولتی مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی اوید به نمودهای یک حربه از روی 6 نمود ورزش فعالیت را به راه مانده وابسته به امکانیت رسالت داشته خود را عملی میکند. این دستاوردها از رشته های تکواندو ویته، کیک بوکسینگ واکو، اوشو، موای-تای، کاراته دو وکیف و بوکس می باشند. البته مؤسسه دولتی مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی اوید به نمودهای یک حربه در سال 2024 زیاده از 400 مدال به دست آوردند که این نتیجه خیلی نظر است در مؤسسه بود. ثمره این در استقلالیت دولتی می باشد و دستگیری های جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی می باشد که امروز این با این نتیجه های بلند نایل گشتند. مؤسسه ما خیلی خوشحال کننده است که در مؤسسه مذکور شماره زیادی دختران مشورزی میکنند و سال 2024 در مسابقه های گوناگون موفق هم گردیدند. دوستان عزیز، خیلی که میدونیم سالهای اخیر برای دختران شرایط بسیار هم مساعد فراهم آورده شده است که آنها نیز در قطار پسران در بزرگترین مسابقه ها شرف کشور ما را بالا میبردارند. این حال در نزد ما فرحناز است که در سال 2024 گمان میکنم در مسابقه های مختلف شرکت کردید. خب چگونه بود سال 2024 برای شما؟ برای من سال 2024 خیلی هم رنگ و رنگ گذشت. برای اینکه در این سال من در 2 مسابقه بین المللی اشتراک کردم. هر دوشم از جام جهان از کیک بوکسینگ بود. در سال 2024 ماه می من در مسابقه بین المللی جام جهان در دولت ترکیه اشتراک کردم و توانستم که جای سوم را اشغال کنم. در ماه اکتبر که یک مسابقه دیگر که برگزار بود و هم جام جهان بود من اشتراک کرده توانستم که جای اول را اشغال کنم. همین سبب همین موفقیت ها را اکنون شما در چی میبینید؟ سبب این موفقیت من در آن است که من از سالهای پیش خیلی هم تمرین هایم را بیشتر کردم توانستم که با این نتیجه بیایم. خب اکنون در سال 2025 تا جای ما میدونیم مسابقه های زیاد از رشته کیک بوکسینگ انتظار است. برای آنکه نتیجه خوبتر رو به دست بیاریم چی باید کرد؟ برای آنکه در سال 2025 ما توانیم دستاوردهای زیادی را به دست بیاریم ما باید بیشتر تمرین کنیم و آمادگی خوب بدیم. یادآور می‌شویم که تمام سمت فعالیت مؤسسه مذکور در دایره طلبات نظامنامه نمونوی مؤسسه‌های طیاره ورزشی در جمهوری تاجیکستان عمل می‌کند. نتیجه گیری از فعالیت یک ساله مؤسسه‌های ورزشی که طبق طلبات مقام وکالتدار ساحه کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دایر کرده می‌شود می‌تواند در سطح و صفت کار مربیان تأثیر خوب رساند. ضمن حسابات خود دиректори مؤسسه دولتی مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی اوید به نمودهای یک حربه
Зафар Ғуломов иброз дошт ки ҳамасола роҳбарият ва мураббиёну варзишгарони муассиса ҷиҳати ноил гардидан ба дастовардҳои баланд талош варзида дар муаррифии кишвар саҳми арзандаи худро мегузоранд. ёдовар мешавем ки айни ҳол дар муассисаи мазкур 22 мураббӣ дар 27 гурӯҳи варзишӣ фаъолият дошта. Дар умум дастпарварони мактаби мазкур 291 варзишгарро ташкил медиҳанд ки аз ин шумора 51 нафараш духтарон мебошад. омодагии саривақтӣ ва кори пурсамари мураббиён боис шуда ки варзишгарон дар як қатор сабқатҳои ҷаҳонӣ ширкат намуда ба дастовардҳои назаррас ноил гарданд. аз ҷумла соли 2024 барои мураббиён ва варзишгарони риштаи бокс соли таърихиву фаромӯшнашаванда ба ҳисоб меравад, зеро ба ҷуз иштирок дар мусобиқаҳои дохилӣ онҳо аз чемпионатҳои осиё низ ба натиҷаҳои дилхоҳ расиданд. соли 2024 хеле соли бобарор буд барои намуди бокс. Шахсан шогирдони ман дар чемпионати осиё 2 медали тилло, 1 нуқра, 1 бринҷӣ ба даст овардем ва дар соли 2025 мо ҳамин сину соле ки медалҳои тилло ва нуқра ба даст оварданд, инҳо соли 2026 бозиҳои олимпия аст байни ҷавонон ва нияти мо он аст ки омода сохтам ва роҳхат ба ҳамин бозиҳои олимпии 2026 ки байни ҷавонон мегузарад орзу дорем ки шогирдони ман роҳхат ба ҳамин бозиҳои олимпӣ гирад. роҳбарияти муассиса иброз дошт ки ба хотири баланд бардоштани касбияти мураббиён соли 2024 як қатор мураббиён ба курсҳои такмили ихтисос ҷалб гардиданд. инчунин ҷиҳати мукаммал гардонидани таҷрибаи варзишгарон 11 мусобиқаи дохили мактабӣ баргузор карда шуд. гуфта шуд ки дар муассиса ба ғайр аз варзишгарони гурӯҳҳои асосӣ зиёда аз 150 нафар варзишгар аз ҷумла 16 духтар ба гурӯҳҳои захиравӣ шомил буда зери назорати мураббиён машқу тамрин мекунанд. албатта мақсаду ҳадафи асосӣ ба даст овардани натиҷаҳо аз сабқатҳои байналмилалӣ мебошад ки дар ин раванд кор ба таври даркорӣ пешбинӣ шудааст. соли 2024 барои ман хеле хуб анҷом ёфт. Ман дар ин сол дар 2 мусобиқаи байналмилалӣ иштирок кардам. моҳи апрел дар узбекистон дар шаҳри Андиҷон мусобиқа иштирок намуда дар он ҷо мақоми сеюмро ишғол намудам. баъд боз дар моҳи ноябр дар Узбекистон дар шаҳри Намангон мусобиқаи байналмилалии G1 ки мусобиқаи рейтингӣ буд, дар он ҷо ҷои сеюмро ишғол намудам. буд мусобиқаҳое ки ман муваффақ нагаштам. дар моҳи август бояд мо ба шаҳри Самарқанд мерафтем ки мутаассифона ман бемор шудам, натавонистам ки ба ин мусобиқа равам. кӯшиш мекунам ки дар соли 2025 омодагии ҷиддӣ бинам ва ба мусобиқаҳо равам. варзишгарони муассисаи мазкур дар соли 2024 дар 8 мусобиқаи шаҳрӣ ширкат намуда 141 медал, аз ҷумла 82 медали тилло, 34 медали нуқра ва 25 медали биринҷиро ба даст оварданд. аз 12 мусобиқаи ҷумҳуравӣ 154 медал, аз ҷумла 99 тилло, 24 нуқра ва 31 медали биринҷиро ноил гардиданд. аз 8 чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон 84 медал, аз ҷумла 42 медали тилло, 29 нуқра ва 12 биринҷиро сазовор гардиданд. аз 10 мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ варзишгарони муассисаи мазкур 38 медал ба даст оварданд ки аз ин шумора 14 тилло, 7 нуқра ва 17 биринҷиро ташкил медиҳад. аз чемпионатҳои осиё дастоварди бузург ба даст омад 7 медал, аз ҷумла 3 медали тилло, 2 медали нуқра ва 2 медали биринҷиро ташкил медиҳад. иштироки дастпарварони муассисаи мазкур дар 2 ҷоми ҷаҳон ба қайд гирифта шудааст ки аз он 19 медал, 15 тилло, 2 нуқра ва 2 медали биринҷиро ба хазинаи варзиши меҳан ворид намуданд. дар умум ин дастовардҳо 442 медалро ташкил медиҳад ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 144 медал зиёд мебошад. ҳайни ҳол дар муассиса 22 нафар мураббӣ кору фаъолият намуда истодааст ки аз он
6 намуди варзиш ки дар муассиса фаъолият менамад, 2 намуди олимпӣ мебошад, намуди бокс ва тайквандо ВТФ. имрӯз мураббиёни муассиса хеле мураббиёни касбӣ ҳастанд, натиҷаҳои баланд доранд ва дар оянда мураббиён кӯшиш намуда истодаанд ки варзишгарони бомаҳорат ва ояндадор тарбият намоянд. имрӯз дастпарварони муассисаи мазкур узви мунтахаби ҷавонону наврасон ва калонсолон дар риштаҳои тэквондо ВТ, кикбоксинг ВАКО, ушу, муайтай, каратедо ВКФ ва бокс буда дар муаррифии кишвар саҳми арзандаи худро мегузоранд. имрӯз хушбахтон барои мо духтарон ҳама шароитҳо ҳаст ки мо кӯшиш мекунем, заҳмат мекашем ки боз ин натиҷаҳои бисёр гирему ва парчами Тоҷикистонро баланд бардорем. соли 2024 хеле соли хуб буд ки ман дар чемпионати Осиё байни ҷавонону наврасону ҷои аввалро ишғол намудам. дар баробари муваффақиятҳо буданд мусобиқае ки ман ҷо гирифта натавонистам ва ман роҳ афтода намешам ва меҳнат мекунам, кӯшиш мекунам ки парчами Тоҷикистонро бардорам. чӣ гунае ки гуфта шуд, дар баробари муваффақиятҳо камбудиҳо низ дар фаъолияти мактаби Якарба ҷой дорад ки роҳбарият бо кори пурсамару нақшаҳои мушаххас каму костагиҳоро бартараф хоҳанд кард. роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши мамлакат таъкид карданд ки пеш аз ҳама ба баланд бардоштани сатҳи касбии мураббиён аҳамияти аввалин дараҷа дода шуда, имкониятҳои машқвардии варзишгарон беҳтар карда шавад. зеро дар сурати доштани мутахассисони хубу дорои малакаи баланд метавон ба натиҷаи дилхоҳ даст ёфт. ҳамзамон дар ин ҷараён аз кори хуби аксар мураббиён роҳбарият изҳори қаноатмандӣ карданд. дар маҷмӯъ аз он кори худ розӣ ҳастед дар соли 2024? албатта дар соли 2024 ин натиҷае ки тӯли 13 сол ман ба ҳайси мураббӣ кор мекунам, ин бори аввал аст дар соли 2024 ба ин дастовард ман ноил гаштам. хеле хурсандам ки аз он дастовардҳои худ ки бо шогирдон он шабонарӯзие ки мо меҳнат кардем, ба ҳамин дастовардҳо ноил гаштем. соли 2024 хеле соли хуб ба мо тамом шуд. дар соли 2024 ман тонистам 2 медали тилло, якеаш аз чемпионати Осиё ба даст орам ки дар шаҳри Абу-Даби Аморати Муттаҳидаи Араб баргузор шуд. тонистам ки дар он ҷо садовар ҷои аввал гардам ва медали тилло ва Тоҷикистон биёрам. ва боз дар ҷумҳурии Беларусия дар шаҳри Минск як дигар мусобиқаи байналмилалӣ шуда буд ки дар он ҷо садовар ҷои аввал гаштам. дар ҳамин дастовардҳои мо саҳми мураббиён хеле зиёд буд ки мо тавонистем бо мураббиён ин медалҳоро ба даст орем ва дар оянда дар соли 2025 мо кӯшиш мекунем ки ҳамроҳи мураббиён машқҳои дастуҷамона баргузор гардем ва аз ин ҳам натиҷаҳои хуб ба даст орем. худ ҳамчун мураббӣ ва дар назди шогирдонам он нақша гузоштам ки дар он натиҷаҳое ки дар соли 2024 ноил гаштем, дар соли 2025 дучанд намоем. ёдовар мешавем ки толори асосии муассисаи мазкур ки базаи доимии варзишгарон ба ҳисоб меравад, соли 2024 пурра аз таъмири асосӣ бароварда шуд. аз ҷумла болои боми толори муассисаи мазкур дар масоҳати 500 метри мураббаъ толпӯш гардида, дохили толори калони варзишӣ 1370 метри мураббаъ бо фарши ламинатӣ аз навсозӣ гардид. ҳамзамон 1270 метри квадратӣ гирду атрофи дохили толори варзишӣ ба пуррагӣ рангубор карда шуда, дар ҳаҷми 56 метри квадратӣ баннер бо мақсади ороиши дохили толор насб карда шуд. инчунин 560 ҷои нишаст барои мухлисон аз навсозӣ гардида, барои дигар намудҳои бозиҳо шароит фароҳам оварда шуд. дар умум ҳайати умумии мураббиён 22 нафарро ташкил медиҳанд ки 20 нафарашон дорои маълумоти олии соҳавӣ буда, 2 нафари дигар дорои маълумоти миёнаи махсуси соҳавӣ
و 2 نفر مربی مؤسسه سرمربی دسته منتخب جمهوری تاجیکستان میباشند که امروز در رشد ورزش میهن سهم خود را میگذارند. در این میان یک گروه بوکس در ولایت مختار کوهستان بدخشان و 2 گروه تکواندو ویته و بوکس در شهر کلوب نیز فعالیت خود را آغاز نمودند. در مؤسسه 11 نفر استاد ورزش درجه بین المللی فعالیت میکند که این روند با صفت کار تاثیر کلان میرساند. راهبرات کمیته خوشبختانه با کار مؤسسه با کار مربیان با کار ورزشکاران امروز خیلی بهای بلند داده. ما سعی کوشش میکنیم که در سال 2025 با نتیجه های بلند ورزشی نایل گردیده پرچمبردار دولت ملتمون گردند. در آینده از این دم بزرگتر و موفق‌تر بلندتر باقی سلامت و سربلند باشید. در عموم فعالیت مؤسسه دولتی مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی اوید به نمودهای یک حربه در سال سپری شده قناعت بخش ارزیابی شده. در سال جاری نیز راهبریت تلاش می‌ورزند که باز هم به دستاوردهای بزرگ نایل گردند. در فرجام با یک قطار مربیانی که در آماده کردن ورزشکاران موفق سهم بزرگ داشتند سپاسنامه‌های راهبریت تقدیم کرده شد. همزمان بهترین های سال 2024 نیز از میان ورزشکاران قدرشناسی شدند. باید گفت که با در نظر داشت امکانیت های ورزشی مملکت امروز مکتب های ورزشی نیز فعالیت پرثمر نشان داده با آهستگی در آماده کردن ورزشکاران صاحب نام سهم ارزنده خود را میگذارند.